Assalamu alaikum. Біздің фонд ашылғандан бері мұқтаждарға жардам қолын ұсынып келуде. Мұндан бір қанша күн мұрда ушул Қалыс университетин съемкасын кайдылуу видеосын тартып кеткенбиз. Азыр эми отчеттук видеосын тартуу алдында турабыз. Сиздердин жардамыңыздар менен бизге чогулган акча 6840 сом чогулган. Аллах таалам берген садакаңыздарда, нафакаңыздарда кабыл болсун. Азыр эми сиздердин аманатыңыздарды азыр биз Қалыс университетке тапшырмакчыбыз. Қалыс бұл ошол карапайым элден чогулган акча, ушул акчаны сен буюрса операция болуп кетсиң, ошол операцияга иштетесиң. Келечекте буюрса бул жакта Калыстын чоң максаттары алдыга койгон чоң бир максаттар бар экен. Ошол максаттарына жетишине баарыбыз тилектеш бололу. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик. Алла разы болсун.